Ibor peniat distrik Jangkau West Garo Hills, hakish potre uleber arhajar arpunrio, ila penjari biang ya ke curfew, baru ke distrik sasapu pakentan. Kenegarai klami adien kejing cekai ka puri hura, kebelawan raru kejing nyap jengki armut kibrio hakish casiat atura. Kani kejing kulmar, kalak kensan adien kejing persya kebejur, halo kejing wantap kerteng kibrio kibamdai ki riu luam. Adi kitrai jela na kebentak election ceka Garo Hills Autonomous District Council. Hawa pun terikam kendon cispa andro pulai jong ka BNSS. U District Magistrate u Vibhor Agarwal ula penmi ko hukum ban penjelan ke curfew hado kopor kat ar beje menmiet jangka kat wai trik uleber hado kat ar beje menmiet jangka kat lai trik uleber ar hajar ar punrio. Ha kopor barang penjari ke curfew barok gipat ba lamana bekemdei ban mi na layeng. Ha katan jong ke District West Garo Hills. Baru ki sekolah ki bank ki dukan ki yo bekat besakat tentang kedap Kikam ki badan kam tam lanik essential service bekentup ki kam hospital ki dukan dawai ki pulet bat no pulet ding kin trekam dai. Ka Director General ki pulet ka Meghalaya ikong ai nong rang abapun sisa kini kejingja ilong ba kejing siat kelaja haplang ki pulet ba ko ken huan ha ka ba arngut kilayap ba dondu ki bala mensau ha kini kejingja. Namar ka jingthang dukan ha Cibinang Bazar bat ke jingshong sier kathan kabadai kathan Plain Belt. Kibor pendat distrik Ladawai ke jingarap jong Sipai Army ban pendap ya ka flag march. Nalor kani lakhang ya ke internet nege benta sapu prakenta barok ke distrik bante me ke jing sapriang jong ki kubor hamsaya kibam don kono ke jing pensisha. U District Magistrate ulam ham ba kini bapen kenya kini hukum ken haba po gajing penishtom kaan kat kum ka kendon arspa arpulai jong ka BNS.